na mufundhisi swa hakeriwa ntlhanu wa magidi mali ya kona loko u hlaya vumbhoni wa vutisiwo u lula ku vulavula hi yini u fanele ku vulavula hi mati na mafurha ya vona ya ti-anointing mixisa xitshungu hi vito ra papa mfumo wa matilo mi ta wu vonaki u fanele ku vulavula u hemba u ku vona a va hembi loko va porofeta a byela vanhu a ku na titimela u byeli vanhu a ku na titimela u ni byeli hi mapaneni u ni byeli hi minkombe yi nga kahle a vulavula mavunwa a ku mina ni nwa byala situ ra mina yo a nga ri kuzangi uyo so va ku soli ani tolo ni consultile kashi ofisa nini ani tolo ni consultile kumbe milo ni rivalaki ene va phikizana n'wimani kanjhani xikwembu ku ri xin'we ene va phikizana n'wimani kanjhani xikwembu ku ri xin'we yi mata ku byela swihundla swa kereke ya wena timovheni hi vekela swipikara se hi biliva ka swona mavokweni hi hakili na mabendele se hi biliva ka wona swipikara swa kona swi na matihlo kambe a swi voni swipikara swa kona swi na tindleve kambe a swi tuma Levitica 19 verse 28 vai oposa vanhu van'wanyani va nga tela ndzhaka mino vanhu va kona va va tshweni xihundla va vumani mina swikango wa yi mixisa nuna na vona hi kubuntu va ala va resiva va ku ngetela nyano hakunene u yo rhumiwa ani yeso loko a byela munhu hi vukangu u n'wi byele a ri yexe umuteli xihlohleni hambi vadyondzisiwa a va zangi va swi twa a swi fiti ku vuriwa ntshungwini mali leyi ya risiva u te swa mi swi nge fambe hikuva ni tlhavelelangi mi ni vona mihlolo na le ka ti-WhatsApp yesu u ni sendeli meseje loko ni nga hundzisi nafa a ku ni hundzisela vanhu va 20